ngalesa sikhathi ngangibheme ingidi yabo. Yena nje unesifiso sokuthi nje singenze njani singathola ingidi. Uma sithola futhi ingidi kunemali yabo. Njalo ngihamba yaris ngihamba avance yabo lonto le. Labona khona la khona yaris azi ukuthi ne avance ikhona yabo. Obi avance phambili mina ngihleze ngilandela avance ngokusini. Uyena la asasambeni sekhona yiwa khona yabo. Full moon iyeke le ama quarter block la uthothi lincane ngakho. Nini crashela nini crashela nini i-rock lapho. I-rock ifika iyibhola leli ngahla mfusuke nawo straight ke yena ngomhlamthosi ngobe buye verilemo ebuye ngoba nakho phantekile unemali. Yabo wathi thenga isikhefu nje somane la kuze kushaya usulanga kusasa. Qale waphuma malini? Waqale kwaphuma imitha yabo lonto le. Mina ngempela wasethi sivuke ekseni yabo lonto le. Ngizovuswa yena yabo. Ngizovuswa yena. Ngithethi imali ingenile. Uyaqhaqha ungayise iyayise u15 yabo. Unemali lapho engango like ama-2 yabo lonto le. Lesikhathi yothenga ingidi yabo. Merchant la singakhona ingidi ngithi udayiswa neungu yabo. YouTube mbheko nendawana qalile egqilaza ebafethu ngithi lana umphethe out elade imali yamafa like amamitha amafa wonke waqeda tu waqeda ngani ngiyawonga so bafethu ngicela nibe tap 10 niboke yeah wangena leso sikhathi Okutheni imoto ngiyatshela ukuthi imoto mina igazolo ngangahluphekile. Ngangihamba cabanga nje uba ehamba ngeyaris. Njobe hamba ngeyaris yabo. Njalo ngihamba yaris ehamba avance yabo lonto le. Labona khona iyaris azi ukuthi ne avance ikhona yabo. Obi avance phambili mina ngihleze ngilandela avance ngokusini. Uyena la asasambeni sekhona yiwa khona yabo lonto le. Eunga lapho ithengwa emakhephu awu100 yabo lonto. I-rock kuthengwa full moon iyeke le ama quarter block la uthothi lincane ngakho. Nini crashela nini i-rock lapho. I-rock ifika iyibhola leli ngahla mthothi uthenga amabhola hlampa u3 u2 yabo lonto le. Sikhathi lathi noma uba for esayijwayele. Hayi yena nje phethe na wayeluntu nje na wayebhem waphunyelwa imali vele phethe euro. Umuntu oyengayidemi la kulabantu engangihamba nawo asasiba u3 kwakuyena kuyimina bese kuba yilomunye ethu uCK wayekade ebhema esahlala eSigneme eThekwini yabo lonto le wayebhema wathi efika la wafika wavala yabo lonto le wasethulana ethulana nalo wasekhaya yabo uSibo yabo lonto le methulana noSibo futhi yabo la kukhuluma ngoba nakhwayizwana nami uCK yabo lonto le futhi umezwana nami ukushayisa kwakhe edladeni ushayisa ugwembe wona ukushayisa kwakhe edladeni usuke eshayisa ezoqalaza mina yabo lonto le futhi kwaukuthi imali ingakaphumi ke lapho yabo lonto le umeshayisa vele ushayisa edladeni vele yabo lonto into eyisanga kuyena imoto kuphela imali ayikakaphumi yabo futhi umeshayisa ke la iluntu njaneni hayi ngizidura nje kwakusekhona imoto kuphela imali ingaphumi yabo lonto le futhi futhi imoto ngoba isangakuyena imali ingaphumi futhi ngalesikhathi lokho efike eGausike yabo futhi bagcine bazana yabo abakutshela ukuthi bazana ngiyabamba vele ngasikhathi eshayisa uthi mhlambe mina mhlambe ngisageza ngale ndlini yabo lonto le mthothi ngisasiplasha lo uhleli la usibuhlele edaningi yabo lonto le yobe ehlele edaningi ulokhu uzala lo fethu lo uCK lo nje obeshayise mina yabo lonto le uzohlamba sebehleli bobabili babukela iTV la ngoba ngithe angilinde edaningi yabo lonto awume ngilinda hayi emva lokho fethu sibagcine beyazana yabo uthini vele lo kahle sinawane useyekile yabo lonto le sekukanjani ke inombolo isikanjani njengoba nakho eseyekile yabo njengoba eseyekile ke kulonto njani uCK yabo njengoba eseshayisa la esefica lo wasekhaya yabo lamthothi ngaso isikhathi uhleli lo wasekhaya yabo kuma esuke esekhaya isikhathi esiningi usuke esekhaya ngoba nakho esuke nayo eCrown yabo mhlambe wesinye isikhathi lamthothi usuke nawo straight ke yona ngwe mhlamthothi ngoba ebuye verilemo ebuye ngoba nakho kuphantekile unemali
yabo wathi thenga isikhefu nje somanela ukuze kushaya usuku la ngakusasa yabo lo nto leyo Ziyakhala manje. futhi bagcine njengoba bezana bagcine kwashayisa esenjani umeshayisa igadla mthothi ukhona usibo ubuye eli yabo lo nto leyo ubuye nayo le nto yabo uzobabamba ngesikhathi ngesimina konke engisayenze endlini ubabambe bephuma yabo uthubo kuyokwenziwani. Okay. Ungena imoto ngiyahlehlisa imoto yopakwa lapha esangweni yabo lo nto leyo hlala phakathi ke uzobamba ngentuthu nje lokho iphuma ngewindow yabo lo nto leyo. Kanjani manje? Kanjani? Kubo ekhaya uma bebuza athi hayi kahle kahle usuke emhlalisile ngokuthini bayaxoxa yabo lo nto leyo. By the time movement awuyiboni. Hayi leyo ngakungakabamba ukuthi bayabhemisana manje la usabuyisela lo okade bhema kuyona le nombolo yabo. Leyo nombolo ngangayibamba yabo. Into engangiyibamba mina ngangibamba ukuthi okay sebeyazana la ukuthi uyafika ngasikhathi amthosi ngisageza mina yabo lo nto le uyafika bahlale bobili baxoxe ngeke abantu bangazani ngento le yabo lo nto le kusho bebonana endleleni hayi baba phe CK amisi imoto yabo baxoxe yabo lo nto lo yabo hayi Wena imali njengoba bebhizi belonto njengoba ebhizi lokhozi webhizi la belokhe bexoxa yabo lo nto le belokhe behambe bebhema lo wagcina sebuyela ke lento uma efika kumina ufika kumina ngiyambamba ngimbamba ukuthi hayi ngeke yabo nje beshayisa nje Ushintshile. akasasiyena lo muntu lo yabo lo nto le bekubhenywa inkantina la yabo lo nto le makubhenywa inkantina la yena nje mfethu sinojama. Isifiso sokuthini sokuthi senze njani ngoba nakho ngalesa sikhathi ngangibhema ingidi yabo yena nje unesifiso sokuthi nje singenze njani singathola ingidi uma sithola futhi ingidi kunemali ungayise iyayise u15 yabo kunemali lapho engango like amathwini yabo lo nto le ngalesikhathi siyothenga ingidi yabo umeshenti la singakhona ingidi ngithi udayiswa neungu yabo kuno 15 rand yena laba abo amathwini azowacela athi mfethu ngiyacela mfethu ungiboleke ithwini yabo ungiboleke ithwini yabo lo nto le njengoba esicela ungiboleke ithwini ngimnikeze yabo lo nto le bangimnikeza le ithwini into asuke ithenga uyiboni yabo and emva kwalokho ke yabo uma esuke eshayisile nje uthola mhlawumbe ngithi uyazwela ukuthi kahle mthola adinga isipana adinga ufaka ugesi samo yabo lo nto le ufika vele imali nginaso yokwenza nje siyobhema ingidi thina ngithi yabo lo nto le masihamba siyobhema ingidi yabo into esuke ilangazelele lapho mfethu ngiyakutshela uzofika ebhocobele sibheme le ngidi siqeda yabo lo nto le yabo umeke waphuma yena wahamba wathi uya etoilet yabo indlela azobuye active ngayo zobuye qaqekile nje mfethu engasasiyena lo muntu lo wafike uyena la ekseni yabo lo nto le and futhi leli ithwini lelasuke lifunile kumina awuliboni ukuthi usuke lenzani unokwahleze wacela nje amathwini kodwa manje awuwabambi Naxakeka nini lo mfethu wabuye senevibe engaka wenza ngani? Yebo le nto niyayibuza la usenzani lo mfethu? futhi kambe kuphuma imali yabona la waphuma khona Imali la chapa khona. abo ngalesi kuphuma imali ila yavele kwacaca khona yabo Imali yani kwangabe sangifihlela ngemali eolet ngalesikhathi ngosuku waqala waphuma malini wangiqale kwaphuma imitha 1 million yabo lo nto le yena ngempela wathi sivuke ekseni yabo lo nto le ngizovuswa yena yabo ngizovuswa yena ethi imali ingenile uyaqhaqhazela ndoda yazi sefethu imali ingenile ethi imali ingenile yabo wayihleze lokho ikhuluma lento ethi umako umshela imali kanje yabo lo nto le yabo la first kuba nakho imali engakangeni le nto ungayikholwa yabo lo nto le ngeke uzikholwe ndifuthi usinawane yabo lo nto le ethi imali ingenile yabo lo nto le ngithe ethi imali ingenile yabo imali ingene ekhadini vele ireport ekhadini yangena ekhadini over i-report apha efonini wayephatha ubhobho yabo. Okay, sure, fair to like it and subscribe.